kakare lawinde di amore mateka da di wo mini matin da ke katia para mwen ma ukara te yung chawa ya dek mi di wo man radio patches mia chel ga chel ton ngwen fama kuit pa Kristo pe wan weng amoro in mai tika win radio patches di wo mini matin yena jak te foni di chinga ngeni beru ka longa kan kuida ya kit man me yenyo ko kumbete na tipa jo ka chel gi family mamige amet mona foi mateka da man radio patches atin wa binwa ko lok ma pere tek al in maiti ko malame Uganda kacha one romo amete mone go chim we mi ta mamige wa miro wa nyak matura da kake wachi mono protecting the gain na ngoy ya choli wa miro wa beti guma dit men yangi bot lo dir magiti ye kan lo dir ma yamo ko ro wigi radio patches ayo yobo yope en lawinde dio chipere te kada in beri kade winyu ke pati mamige abeti yugi da ke kaini a jolo lo dir magiti ye kan ento koni line chimo boberu tuoro line chimma ine be goy chim emiu la pen mamigi nyoy nywa tam kwetwa ngene mono bolu kuiti ma onye kachwa kadeda eneno do para bidi me do ma chiel maka alibari oge piera riu ya bichiel e chiangwen manyen no bolu kuiti ye piera dong te kadeda me yer lo tela manogi ngeyu tike lwake lo tela manogi tiu pe lwak ento peka kuyo karo la tele goy chim pe gamo dong wa chim eno ne pe beru gen mabe manyuto mierwa ye ni eni mano wang watima tuolo ngarmo ni ramo wachini mono pe ko madit ya chuli ene lok metela wachi mono pe ko tia deke ya chuli mi achil tela mi ario tela mi adek tela manyuto lokum tela timarade de ya chuli dak ben lo tela ma wan wa yerge ene gubo kwani wa ke pe ko mano wati ye chidong me lokum protecting the gain kwani wabini yang gain na ene ngo eno na slogan nyomoto mai nono mun party NRM Mauri katelo lobo Uganda pe maka piera ngwen tiga tich kwere ni protecting the gain wabini yang gain na ene mani chidong in studio me radio patches ameta chake jolo ma ya meno mego taban Catherine mego nini chono beru la fun a retired teacher ma pat ke meno kumbediti kansila pa jomuteki ya meno ba dege la yivi division ari mana dong bere pa neno mego chi amete mona yap ke jolle mamme foi ma tek up new year kakare pa jotini ning mamme awa ko pa jotimo be apoyo de tuan mi jore an kan ket ma ini wani nia an mego ta ban kan Catherine an kan sino to jom te ki ba dege la yibi abi la fon ko ni ma piera wan ti da tayare ga duwa ti gang kakare foi ma tek ada ameta ti ke karman a jol la kware la dit pasta obina ati studio mi radio patches ki de women er matin la kwat wa ati ke karman a joli man kan na kanan bed di cheng na wa cha ko gere mo chen eno do wati wa a joli cha mo chelo kin man ti ning obiria mo chen mi to pa di ati ma bel win radio ka chel ke luak ma ko ni gina wa ka dok ni matin wati ka nyuto wan mono wa dire nin ke de wa da ne ke de wa ga ka te wa dans le boutier ma lo chu ke lo ke de dans le pere ki dong ma ti agwa ko ne man wa chi ni ma go ba ma wa no wa ti agwa ko ne ka wa ti wa don ye ma tot ro ba mi yu gum ma lo bu per mi ne amen o foi ma tek ada wa ati ke kare ni a jol senior citizen ya la dit Samuel Odunte radio patches ene matin la dit a joli ma tek ada mbot la win radio matika win radio patches a foi to la foi o warma wati ke di studio chairman ya foi won mo ti wo tika win wa kor gira ngo mama waje ni mero protecting the gains win ki kor but wa ka wa lo ka duong ti way ti ro ke daro atamani be chok radio where win gin makiloni protecting the game kakare a foi ma tek ada amete mona chakke bot ma ya mego Catherine taban we go beti gum madit men wak ne kwetwa mego wamiro wanen machalo wati achuli machalo lwak me ko malo me Uganda wa agi kwene wa wor wa o kwene kake wachini mono protecting the gain ngoma watiga gain ne ene ngoy ya chuli bot wa kaini pemba watin wadiri ti jomo kene pe yini gain motie
Amete mona jodi ka win ke bore. Amir chako kimoro down due to your man, the when you radio passes, Amero watching kuch, but what Yesu Christo, obeyed both down due to Mati Gulu, ki actually, wake a very mukana due to Amoro Jomute gi, Lugaro, Bulu, Mon, Cho, the chat will, the poo, the teach parba, the tell a wenki, the tell a metequaro, ki down due to Amero watching tin. Wamiru lori kong team magiluni protecting the gain. Kawa lori protecting the gain, no wamiru lori kong kit mamiru wagwok kede magoba ma wano ikare me lodge pa NRM. Wamiru chang watu ni me achiel wano kuch ma era yu bedu mich ma dit ma da ma NRM government umiyo botwa in northern Uganda ki Uganda kulo man pere tek ikar machon wabedu ma waworo ma road block no tie ko ebento kum kare ni owega lutino wa gi woro gi dok I school ma pegi luo waworo bene ilobu wa labo akala kala ka chat ka wil ki owega watie ka gwako uria yela ilobu wa pen kuti ilobu wa Ria yira mukene gi aki lobu mukene gi biri lobu wame Uganda chigien gi biri iye owero business benetika time ki lok mukene mapol chidong amela wach wiye ni education Gamente okelo universal primary education ki universal secondary education wek lutino wengu kwan watie ki schools Magamente ogerio oyubu orocho wek lutino go kwan watie ki lutino I classes maduong ka waporo ki kare machon I kare machon kwan lutino no gi bedo manok ento lutino made schools gamente ochoyo lufonye I schools pagamente ma en gamente en yichulo muchara kwan do bedo Gilma ki pebu bedo gilma luni privilege ikari machon uno ichel ka kwan no joma no ye kwan ento kwan kum kari has become a right magamente tie ka supporting man mir gino wa fort twan doko no ye magoba minero ni daro duju dong gi chere ka kwan gin ma pire tek ma mite ayeni lutino magi tie school umier gudong quality education Fuonye maber lufonye ku fuony kit mamite woro betie gi fuony skills mapat makonyo lutino me kwo pia nyim wapuonyo wuno ICT machalo science lunyodo bere miero ku protecting the gain no watiga lok pire ni magoba eno wano ni miero wagwoki wadnen wagwoko lunyodo gi gwoko ni ning lunyodo gi gwoko man me weko ni latin ma aki pache ma mege miero bedi school kwara yo bedo pem me kuch ki lonyo ka in pichwa latini gang kwan no dong kin mo maber ma in no ka kin ni pere Manyuti gina chien ma NRM tiu maber da ene lokum ilu lokum fonye gina maber ma chunya yom me ne ene me ilu lokum fonye ki dong kwan magiluni UPE ki USE Mano weko down do you see the gang kwan so kwan has become a right not a privilege Obedo tuwer padano dong wange yes kakare Amiro meda nyim ki lo kum gamente bene wiye po will kum household income livelihoods programs mogo tie machalo PDM youth livelihood women empowerment siente ki miu chiro directly bot dano groups machalo pamon bulu lupu gitika nongo support me chako teach me medo kero me pu ki me medo kero me lim ma konyo gi kony ma gi miyo miero kony wa ka medo kero me ki kama watie wek wa mede keda nyim me tiyo maber kidong wati ke no kede kidong wa no kede magoba miero magoba ni wagwoki wa kony wa maber man gin ma ana miero wa kidong bene miero wa bed ki discipline
ikit metiyo kilim ti kilim yo mabe bedo kikero manongo jami makonyo wa umiero wanene watimo saving watimo accountability kibere wan medo investment mamewa amiro wajbeni wan ki Uganda umiero wabed ikabedo ma wanyayo ye lonyo ki tich matek pe wabed jo ma wabedo dependence pire pe be tutwal ka wabed dependence yendo wabed kikero wabed kigin magluoni wealth creation nyayo lonyo ki tich matek man gin ma anamiti alor ye kidong amira med wamed unu kero pamon ikit metela ikit me biashara pien mora ye guri me gang biashara gi mier ben maber dong tie endo wamede ki medo biashara man umiero gi gwok dok ki med kero man pien mon aye guri me gang kakare foi matera da mama bidugu bori enta meta mona chera te kong bot pasta ubina e chama chelu kit man ya pasta ubina ma hapiera ngwen pat NRM uberu katela lobo Uganda akum betine things ma pat gitu ko Dien ma dit ma twin down wing de ye ye lodge cam te lokani beru kitwaro metimo gin ma ini miro ichawa me miro kit me miro kere mangat ma pe a kichen bino kaloni ye ma pe ya muni bino lo pa joma chol go bini lo pa choli kaka en uno lodge cam mo ma di pera wara imara ali ba chel kimi abongwam lobe ma papat ke marogi wodi wa odaropi wodi ma megwa odaropi kid lodwa ke karoli weng che alaga mado ti me ma dit loy weng karma munu cher ma pier bichel weri mo no lodge cam wadong ma wagaro gamenta ne otiro bedo garo ma pechung matak en gar pagamena enini otiro bedo ka kelo cham borwa kan kar mi loj pa min chano bedo tie inge loj pa min kar mi loj pa tito chano bedo tie cham tiro bedo tie ma pier bor wi bichel ye loj madori tie watin odonyo kwere mero loj pa NRM ya e kar mi loj enini donyo gudonyo kilok nyik lok marama pa mapada bi wajo gen weng ento dit pa loka chungi kom gen ma miro ana luong ni patriotism ni dano do miro chak maru lobo dano miro chak mare ke kengi dano chak tich pi gwako lo kengi ilobo me Uganda ma ukelo yopu mon me Uganda pi defense mon ma gwako Uganda ukelo yopo police ukelo yopo prison ukelo choy chik ma pier bungwan wi abit ke choy chik me Uganda magalwoni constitution me Uganda ma mi utwero me loyo ngombo lwak me Uganda ene watin ukelo gin makelwoni private sector led economy nyo liberalization of economy ukelo neno ni twero me nyayo lonyo do dok ping iching lute dero nyayo lonyo po beri ching gamente keken udok iching lute dero uweko lute dero ma pol kumberi ni dongi tiki business onyo yugi me nyayo lonyo lute dero ma pol kumberi gitiki chuma lute dero ma pol kumberi gitiki farm magi cheko cham mapol Uganda ko bere yo da food basket pi Africa kolo anyogi ki je mapol tika aki kumbala me Uganda kaka en white gold je machalo nyim pier mi achiel itek tela pa NRM nyim ki chako chato ne we China iwen mala malo kero li mabup iching dano sunflower kumberi ni tie ki
with kodi mukene mapol mapapat makobere ke chara chuk mawaho walor me pieto kofi mage miyo kodi ne nono kumbere ni ti odonyo we loba chuli o ake Kampala odonyo loba chuli kokoa odonyo loba chuli kumbere ni wakwinyo gol mage kwenye commercial scale yoge kwenye ruom madiet odonyo Kitgum kama kelwani oram mapat ke Kitgum odonyo Busia mala dir wa tiro launching me wel madir madapien wan aye watiki gol madir lo ki wilobo tan million piara dek wi achiel kolo ke por ki lobo mukene wilobo kidong mapati ne anuni gamena ne eneni odonyo matut Gamente mamekuni an me NRM. Odonyo matut lokom financial inclusion ni lim do beri ching dano met nyayo lim la wore yang chon dano ti yuki le bedgi kwok chwe matek we nung gia chama keken chena moma i gwako makunyi yo mapapat no pere kumere ni ulako dano men kumala me yogano dao jo waka luo ne investors ke nano guru kompeteni chak nano ne ki chuka diet chere Kitgum chuka diet me Kitgum bedak diet le me gulo deur tiara dek chuk ma diet Man yuta chuk ma diet me Kitgum diet o kom diet kome. diet ma deur me gulu tiara dek man jeme manen makome pi manaka yang wan watiu keren watiu ki validam watiu ki pi me oetero kombere pi ma molli wul tika awaki Nile wa karuma kacha ki kubu pai fodo biro we custom kwana kadong poka ki kenyo pi maleng dak ma pekelu tuo pe kobo tuo kom daro tie magamena ni eni do kero machalo don lobo gen mano yar nyebe pere logistic up store madit kama ki bigwa ke yeje mate lo mawa kidong lem madit ma kumbedini Pastor bina wajo logistic up and matila yibini. yes Ma football chakatichi. Work in progress. Okay. Then lo ni tika mete. Kumeriko ga kitika rocho neo udak manyen. Man duju lo nyo matika bino ilowa chuli airport ma mega community gazetting me bero international airport kama dege ma part me wilobo biro pie ye city ya no city kape o Kampala pe nero city ba Uganda ka Ma watin wadire be puru mo ke widan kai chichero. Isipe ke luoni Kampala. Kumeni ni city pe telo pa NRM city do bio no dan wa ke gang yende ber ki rome kenyo ber bade pori city do bori peda omir wor chera yenyo city kamo Just like that. city gelwani urbanization nene wanu watiki city pien city do bukelu je madwa tra bukelu infrastructure mukene en chalo pi enu bukelu je machalo match bukelu je machalo internet bukelu je machalo bank madon bukelu jeme mechato will mapol mapapat mon je ma city kel bukelu teach service bukelu lorme digital transformation dan bo chako teach ki computer ki je mukene internet dong romano wilobo dong tiaka ka ene man ti je madien madama nen makome mono anpa adonyi mukene machalo kombetini gamena me NRM nero ni Dieu umir dago berni meta kita yang kiri bet dan nongo char Dieu nyodonge wek gwako no Dieu dago berni meta weko dog economy Meriti lokum restocking. ma restocking eno ni peke be weko ni ngarmo kwanchene ke jebane ochi wili diange ke be pogo cheling million abija bich ki kena chele ma chene nungi chako poko neo billion pierre bor mano ti account donc poko kin sub region adeka chuli lang kitesu donc kombetini million abija bich budoni kena chele yin la cho metigi mora ngwen buno million pierre rio itete la pa yin la cho ni enuni mono
enu ni obo wega wan pien yo mo wa chamo kere ki diang duong bukelo animal traction tijme fui por bdo yot diang beno binya yot wa chulo wa tiu kere me kwan ke tim je muken mo pol mono restocking mono tima makome enu ni pat ki chulo diang pastor na mete mono ka penyi kong restocking ene tamani mono kitika timone uno yiti yupa gamete mete mone keche pressure me kuya yo kelo ginene pressure me kuyi pian ene e wandar ma pol ne tamani mono kuya e gwa chamo kene ko no kuyi chino kuyi pege be bole lo wa chure la ki tesu kekan kuyi be bole Uganda wen ngo wa lo me diang ti chure la ki tesu kekan pian a chure la ki tesu ye yang ka gwa ka diang ma be chi Uganda tiga timu gena ke luane resource mapping kitika neno kwere makitwer timi yengo donc kama kinoni die twer gwaka ye ma pol le wa chul ma be fur pia ke lo eroni nous sa fo ma donc penye pilime walba tika neno ni lokumle ubeti ye lene eroni ubiri I lo wa chule lam kites pen yang wa chan no lo wa chule lam kiteso ka tiki lum mabe ngam mabe ma chero cham dan be pedwong ye tutwal ka gwa ko diang tie pi no ngone yoti ye were die oben mapol die obed yo me gwa ko lonyo saving die obed lok me nyai lonyo de bedlo yo me chamo lonyo kakari pasta la penye na miete mona mini kai neno ya churi sabrejon botwe ya churi kai gamente ukelo yog mapat afuri waju lokum no sap berutie no sap 2 no sap 3 komber no sap 40 ga bino mete komeno youth livelihood project berutie o webo berutie yub mapol gamente okelo kan no fut pa luon PRDP kone tandi kwa gi fut pa gudu ngomo we ko fut watie kita wati kwerene ki lugi chen magamento onyo kanye wano ka no pe jeme ni betie no ko ki ko wa tieni kani wono kene kana yupa gamete eni pe betie ko dong yi wata ki yi ko wa pe gi chama no pe wati gi na ke luoni social exclusion de loni je mum yor wa ko kwere don wa pe kwere ini ki gangi di ti berikem ipedo poroni ipedo ki yo mo kan tije don we ne ki mudu ka do non pe ke en project enoni wano don waliel pen project enoni ke mental social action ke kelo me lar ko wa o to ten ko wa me nyure ka furu wa ko no ginutiu ka furu ko no ginutiu kari ka beti muru yubos waje ni wana lo chan lo yo ke kelo no pe ke kelo ni walon ke kelo ni pe wata mana dong tika kelo nene walonye dong PDM dong restocking dong log me koga dong log me chuk dong me log me gudi lam dong log me neno ni wanong wa ye lo tela makwiri dong go konwa ki nena nyim go konwa ki miyo tam go konwa ki gwako wa yen bena lo loj mabe ka dong lo tela tie wa yen bena lo kontin mabe wan bena dong umir wa lon chalo kamukene ne eno wa ke long me prosperity for all kumbeno watika ilong me protecting the gain te lokani tie jemi madong wa mari chingwa madong pageng madong wa lon pieni neno pagamenda me Uganda tieni imwaka alibari ke piara ngwen umir Uganda piema ka America kien me lonyo madong no dan wa lon kilwani first world mono vision 2040 imwaka alibari ke piara de umir wan wa berigena kilwani sustainable development goal te logoni jemi mamieta pe dan lobo umir do betie moram magali bari ke piero bin mo mier madonga yeni no mira ne wan wa berigal wani middle income economy mier wa bet jo ma pelo lanyo tutwal dak be pegilo cham wa beri dier kaka kenyu donga dier kaka kenyu monong pastor bien na kumbere donga wati middle income status yes
ngoma nyurni mono wanno ngati middle income Yema status nyurne wan wati middle income status. bien middle income status GDP mira wa. oto kai be vuro e bet ki ali ba bi e jeba mamigi GDP mamegwa do o billion dollar piar bi shell we shell. Target wa dong tieni ngwa ka pa nyim GDP wa mirbere billion mia bich dollar. Mono lwak tiana maduong mada. Eto chentali enini one wati middle income economy pi average ni jongu ko magulonya de da wilchiana magino be ke poko we wilu chan ento gamenta pa NRM dong tika neno ni walu chan be do lony pian en poko diang ni abije bichi beti yo mekelunga lanyo gen makelwani PDM Paris Development Model ni lanyo dong me lobo dong ni poki Paris pada ke poki district Manyure ni lanyo do miro chet street I Paris government bedo chakka to chene million mia chel mwaka ki mwaka I Paris a chel mono chene mu miro betka wire kindano machal revolving fund kidong kino ni chene ni beke bi mero ubudako million mia dek I mwaka chel mapate eno ni watiki gen chene makiluo ni SME small and medium scale enterprise moka inde tiki business mati la diere marekote gwa mabe mere chak no million piario cher kere mia kidong watiki UDB Uganda Development Bank moka inde ramti business ni million mia bit o cher kere malo indong ke kunyi ini no limeni no gan luo ni concessional loan cherne ma limden ma in icholo magoba wiye manak dak bene iri kere pe kar ma laj no tika tikere wek di tugi lony me alonya kakare pastor bina watiga lok furi lokum protecting the gain gima mete moni gudi ene kai chere odi yeri maka piera ngwen ma NRM ri kwere kumbeti kai chero ino od yare no yat peke ki chuni chere wil ke wako chamo kene wa vuk mai wilu ke wako kume dak let loy wa in kum la tuo eno ne I waje ningo pero ne eno ni uberu tie piani uberu ko futie piani la kodano waluti me beru patriotic me beru joma mar lobogi ayeta luko ni ki aki oripa migigi ka gi char ka kuno ki aryat eto me aryat don kumbede ni gamenda pa NRM tikuno ngoriako ki kelo gen makilwone automation ni kumbedon kere aryat mo ke ken el center fo kere wa tri betie ichi nongodong jema weng computer kere wa pana do nyiga chiel computer miro recording miro kinet chawa weng no kitika neno we Kampala control center manyuto eno ni tika time luenyi kum kuo yeri pedong tema en lo bichilu kome ma computer dana yobo dano mere yubo eto konyo jemi mapol man make kelo ni dong bo konyo lwak jemi mapol kini ario gamena tika neno ni El Center 3 mano beri sub county achele ke merwa meo udak El Center 4 El Center 4 ma beri county achele ke merwa meo udak district community hospital moro ende loni doctor bu biir ma pol jemi tiju bu biir ma pol jemi ori makebe yobo bir ma pol kidong services ber ma be eno ne dong yo petit board gamenta kidong neno ni village health team ki medicare gi kidong te lokeni ori yeri dobu nyama pol pian parishes betika nya to tole tung bor wa kanyo parishes ber manak wa ori yeri be ber manak pian el serta tu mir beri paris achel si manyutini ori yeri ber bunya le docteur ber bunya yeri ber bunya ki ku kwalo ne bu ber tek gena donga meno bu lwenyo kere dong ku ma donga meno bu lwenyo kere lo wen ye ku me ya Pien nung mak kum dana ti kidong kuo me gangkwan gamen bulwenyo kere pien gamen miani school wing pa gamen ro chake I primary o chero kere we senior 6
chul mo bet pere pilotier kwang ma enu ni obo wego jom lunyoro mano gi balu chene gi ilong me kwang chene gi ni dong gu tiu kere me nyayo lonyo manyone ni lonyo do pe nya cher bot dan duju lo mu ken mano nenen o mirawaji ti mu ken do bero ka donyi ye wana lo ka mo mano ngi prospecting chane no ya ka enini no mo do bu chako a ki ye manyute ni royalty chen lim ma ki chulo yen mo tiga a ki lubuni enini bana bu beru tie manyute ni no pe wa ker ye food lo kom yoba ma kibikero te kernel lam wakaka eni siti me guru ko wereke o ye ye kama yodong ti mabe ye loyo ki Uganda dak bene revenue collection wa we 20 billion wana be wa loyo furi manyure ni gain ni enuni magoba ni revenue collection pa jumani pa guru city yes eno loyo in the entire country yes ki Uganda yes kin city makikel gimanyan ngrewa ikin man mi rai mu chor gure yo loyo wan wa lubu ko Kampala pen Kampala dong tikene city abo apa ma ke yawo gimanyan ni guru ti anyim wa yo guri maketa ki yugo kere wa ilima ki jogo ki guru ti city mabam da pen ti plan kakare afoi mateka da wenga mena ne yo temo well afoi matek megamir macheka da bori mami ala pen mami romi ne bot megu taban atirane ene malupe ke kita mege tiga timu kere biachara enaro wachi mege be giti empowered gitiga protecting the gain kechining mege magitiga timu biachara kidong bene lokum quick loan tima okero kum mege o mateka da man loan money padeni ya mukene ke loan quick loan mukene ke loan roll to loan dong nie duata ajuli afoi titwalwe mi akare gamla peimero amero wajini wan mege wan kirmana ne awajini wan watemu biachara wa gwo ganwa wan ya gurre me gang ento all mon kum kar ni gitigi pero ilog me quick loan ilog me loan ma pat wan watigi loan ini den loan ka money chiri chuluki loan ka money doke den loan ka money chiri chuluki loan ka money mon wigi tie utie ma petu man amero ni ka watika lori ye umero wa lori dogber wa nene ki yubu piani amero wa juni jemi pe loke iniro achel debelo mero bere jani sidon ka watika mero ni pe loke overnight pe bere machalo town mamero time gin mapire tek aye ni direction mero ginyu direction matia ti ki progress manem maleng umiyor ki kony wan mon ki mini wa lim ma konyo wa apoyer bani ti lim mukene madong ki chako miyo ne ho machalo PDM ki lim mukene ti dong ara miro waju ni kin ma ini penya umiyor ki kony mon dok ki kony mon matut ki mi kony ma pat weko kony mon makit magenti ki guri megangi wek gunong ki yo menyayo lonyo ki tich matek kakare afoi mateka da we achera ti bot la dit ti jomo kene ma paye jomo kene wati ni mono kano ni kong pe maka piera ngwen magamende pa NRM uberi komme kono kong kamende uberu ka lake uno dakto matoma man ene pegi ye ni mono ge mo mabe utine ajuli afoi total gwako jemi mabe magitiyo ene kilwani protecting the game donc jema ngo mamir ki gwak makitiyo number 1 maana nero ene kuch makikele i Uganda tuon tit mada ma national resistance movement okay national resistance movement tika waga madit pen kuch kake tamu piere Uganda powi widano ije mutime maraju
Wano lot ken mabe. Uter mo angwen ke ken. Kuch o balle. Mo ka Pierre bitien we bitien. Kuju balle I Buganda. Mo kila loka ma dit. Buganda no ti autonomy kira le mono waji kwere. Kiga mente ma meggi. Monyo charote toro. Kingdom. Ma dit. Ingeye dano charoto. Dano makinego. Makitor kingdom me Buganda. La porepe. Peo ter karmalaj. Mwaka Pierre biru ya chiel. Monyo to orgamente. Kakinyo ene dong. Waneno let. Pa kuch kapere. Aminu nego dano kita ye miro. Mon pa min nego dano kit ma ye miro. Chiu wego. Ka ana logo. Lokom protecting the game. A logo ma tek to twal ti logo me kuch. Kit mon mauno betie. Uganda karmason. Owego mon makomeritie. Kilwone mon padano me Uganda. Uganda People's Defense Force. Mon padano. Owego ka ini neno. Lemon wachi professional army. Waye matut madani menom. Mon me Uganda. Ti mon padano. Makiliwone professional army. Gila ngomo wego waji kameno. Mon me Uganda makiliwone UPDF. Uti teach duong outside Uganda. Wechawane. Fudgiti woko. Ka konyo kwo padano. Kijemigi. Guchere Congo. Chere Sudan. Komergiti Somalia. Somalia no do. Gimo eken. Peki chere kuru pekiti mo. Mene alimeno. Dano ki gwako kwogi. Sio waka wanwa logo loka kuch. Loka ti duong mukarga kare. Piella boy kuch. Kwe jemine ni ben pa wanano. Manyote gena chien mamier ke guak ene kuch. Exactly. Gina chiel mamier wa gwo wuno peki bal kuch. Piel kuch bersel tongweno ka in kerri wi meja kuman ka opor peny. It's finished. La diro dun manyote botwa kan penga bero ribi mateka dada. Mateka. Karma peng karma luentie. Marat tutwa. Ma pig ichao kera an pig wantwero chwe. Pien chan madano leno. Pi mwaka piera rio. Ko chake kong kai karpa min. Ene dong ma lete ma kony do bergan. Lutieno me vurite baraja. Lutieno me vuri baspak. Mwaka ere piera rio. Luwin radio. Ade daine ni. Ka ini jari wachi ngare mom yoru chak luen. Ilobu kakanyi. Atam ni ngare ni merke riem. Daki akachiel kike. Pien chan ma waneno le tutwal. Dano beri la boy gang pi mwaka piera rio. Ento UPDF. Kiga mente pa NRM. Utiyu matek me luen. Ikom jomano kitika luen. Ikom waka kanyi. Komberi dano ka ini chere charo. Dano chere ke charo. Weng. Yang ora chwe matafale gini no berbe nene charo. Ba chere charo nen ngom. Madano tika timune.
Iberka waka maditu twa. Manyuto pewa ti marach to twal. Pewa timaraj. Ke por ki kaba wa aki ye. Pewa timaraj. Then centers now springing up. Yanka yo machere ba de hey no center tie. No center kwe. Dal binga wil motar ba kaka e. Ento he said juta kay no center. Street light di chaka ba kaen. Street light e ni ba yobo. Kaki wa ki vandalizing nyugi ballo. And gin ma wa ni mero mier ki gwok jemin enu neni. La dit Samuel Odun beri wa itiga wachini mono neno don lobo ma pate NRM okelo be maka piera ngwene e yenyo kwe ka ngeto modak metan mono yo anywele me Uganda da elwen. No late mala. Late mo kare. Pen wanero late. Kuch. Kena na wadi gwere. Kaki wadi ki bal da ki achel ke. Ento NRM unono miero e gwok en jemine nani. Ena wergo kere le man mane protecting the game. Penim kwa magoba ngo gwok jemi mabeju mautime. Mauti yine. Yes. Ento jomo kene wachini mono pate NRM pate mamigi pate pala di robina pate pa mego o misfiring uno mier ke wachi mono protecting the little gain. Inge niang padano part. Niang part ti wiloni. Dan ken ko chere university with degrees a D. Niang ge part. Komer jumo ken matiga lwenyi kom NRM ben. Pegi ye. Ka NRM wache gurume okit gum. NRM yo furu. Ki pem me chwa yang pongo. Chiet kwere pem atanga cha. Nen kita pem ti kwere. Chika NRM wache watiti chi eneni. Joken pe yeba. Mach komer bete mak charo. Ka NRM waka kwene nenunu kin mana timo. Eno jomatiga miero loj. Pegi ye jema kene. Wangu umero penero. Jema kide eneni. Kakare Samuel wakwanyo dano ke cham ninin. Pian ka ini war trading center mane kana ni ti lo yene. Aya do inoda ngarumo tiga tom yel ku diku chan. Ento wati chan kumbete ni yubos. Wajani wana lo chan loyo ki pasem pier bichelu ya boro. World Bank wajani wana lo chan loyo ki pasem pier biru ya rio. Wakwanya chuli ki chan ninin wek don ka gwa ko gain money ni. Ma ini tiga loye ma pasta ubina ti loye megu tiga loye ka gwa ko gain tiye wa gwa ko kachel gain gwa ka chan. Jamie, no que la tien ma no ki go open pa. La tien ki nyalo tiga don. Ka o diko fuko center. No o ma ka vere tien. Ti don ka miel nget yo. Menu saket. Mero fuony ma oloyo wan lo nyoro kigang lit tutwal pen teto kilo tero mukere de mero bino re center kacha o mato kon mabe pe yue wa dekal don lo kadit mada chan en magi wajani tu ara na remte aner poko center mo million a ciel mo petie gamente mo ma poko center chinda center ini tia ento maneno projects pa government pa NRM pa di ko yo projects mo pok million a ciel chinda
Ci dan bo ding chalo te to. Yo kelen million achiel magi pogo. Digo no chene ne pe. Pien manaka yang pio mao million ichie. Mona waja winyo wilo bia kreda chiel onye babe che wa diene do deno chana mer dian ko lim kuch. Exactly. Ci menu en kit kwa jemi. Ma chuli wachi to ot. An katika neno. Matut. Katika neno matut. Uganda tia nyimada. Despite wo ma obedi epi mo apia rio. But teach. Ma watiyu kombedi. Me rocho gang. Teach mo ma la mal mada. Atika por example we chiri charo. Nen ngo ma ti charo. Chi in beni ye. La diru dun ineno wa lokum kwan kani mono watiga protecting the gain. Machalo ko malo Uganda wano tiga kwene. Kwanti mada. Ani nduza waje kitana wachi. Kwe chiri don chawa ngwen Gulu University karme kwan. Chi nen giri lutino kwan. Tutwale lutino nyira. Chi nen no mod. Ka iti critical analysis kira le mono waje kwede. Lutino bedi nyubu. Chi penye nelo. Lutino nyira ngo age kwe. Gitika kwano degree. Gitika kwano degree. Level me kwan ti malo. Manyote gamente utiyu mateka reda ilok me ponye. Matek tutwal. Meno pe universities magi keroge. Exactly. University ene nyuru kama funye me lobo ti ye. La diru dun pay bet surprise ni en Gulu University may waje ni. Mugi chere no lutena chuli now. Anga mo wajo. Awai mogo. Anga mo wajo. Ana nen ki wa. Tiel surti. Pewe ngatu buli university kikele wade dikalen. Eno chak preparing la ten. We ho nonka. Dakbele doje ne pegi mo matek. Direct entrance. University introducing diploma entrance. Mana ten chero ka kwano. Kape ini no direct gane HEC entrance. Wati you matek. Megwa ko end the gain. University end the gain. And again, let us protect it. Come the institution, the former Gulu Teacher Training College. Though a level of degree level. Unyama NTC degree level. May in some years to come, no go to university by interest. Si no university, ichao kana obibeli kwa di kolo igulu kaka ene. Wa gwo unu that gain. Okay, gino kene mamete eguri senior la diro dun Samuel. Ena mete nen kong ikitman me loja loa. Botwe ya chuli kan wadon ilobu Uganda watika kwere kay neno ngoma tika time kumbeteni ipate mamigi machalo ipate NRM watika protecting the gain ento way otu winne pere inoni ngat mati NRM tika chwako ngat mati ipate mukene. Right. Doesn't mean I'm in a house with my wife. My wife should support my party. It doesn't mean like that. But generally, yes. Ada wet gang obeyed my port. Down me go benye go bela chiel. Ento ikit me lo dalwa. Mene ne kin 10 point program mana ne ke wajene. Uneno?
NRM nan kuch da hono en meno lo de lo miru betie wani ngo ma miru wan ma roj ko lo de lo ko miru wa cho pen chek melobo pen muni yaw imposing pen chek botwa munu loy wa ma piera bichel makon de 1900 Buganda agreement any constitution manu muni loy wa kwede muni chero choy constitution kiwan we lan kan sa karma wa no loj ken kibin ki imposing botwa constitution any pori kitor constitution tere but NRM wajini meno ana meti dano melobo gucho pen chiki ker commission barawo dano piera rio via bero magu wor tuok Uganda won komo bero justice dore gu wor tuok Uganda wen sirche pin dano mai tedero wunjo alero kit pen chira ngo ma wano ma wuru mero wunjo pai cho ngo ma wuru miti uberi pen chik dano sa ko biu tam ki jogo ginene mo abaro ma ngwen kai ngi wedo wa jogo ginene dong ki wachi yer unu dano me cher ka nyamu lok ma dano kelu ni we go dok pen chik wun dano mai kachale wun che ye e guru municipality kan ma komeno ti Sydney wa yera dira dimola guchiero gular lo were mo piera bongwen we beach Uganda okati ki pen chek manyen ma Uganda okati kwede tero kama leng ni mero tuero me lodge me Uganda meno article number 1 of the constitution tuero me lodge me Uganda tibara nyuali donc tin wakati wa constitution ni Uganda miero oye dano chur mitire ot kapuche ke yero president for the first time dano me Uganda go yero president go bolu kuyi president kimi uker ke ngara chel musevero chungen ki semu gerere maono giti cabinet berka chel semu gero ya ana mero bel president musevero ya ana mero bel president you know talle bot wakando yero president yero MPs yero members of district council yero members of sub county yero members local council watiki gamente waitedero magiloni LC1 men constitution me wapiara bongwanyo beach mamio democratic right kingara chela chu wego Uganda chier kombedi inge mwaka beach Uganda tiga yero retela lutela komberwa pebi ker ne mama bo no watiga yero lutela Neno do para beach. exactly meno ere democratic privileges and right ma NRM tika waka maditi in kategori kamera but we don't NRM pero mo joko ngare money Pastor Obiang Tiwa any taking gain. yes Iritio mero lo tin dano yeri ngarmo mage joko pe
Kay mir chako political party ni chak giri. Bin ki PM mi ba. Ibara taga. Ti o lodge duong ki loge ye. Kakare la pen mi agiki ci wa yabla en tim dano ti mapol. Ya la dit Samuel amit mun kay tem gutu ki mo ma dakh lokum gwa ko to er mi ngom. Bien kay nenu kita dano charo kere ngom ya chuli ci ben kinu kene e winu lok me protecting the gain ni kumi beru waje ye che lok. Wa ko na chuni ni. Mero bene o challenges ma wati kwere. Peho ma wati kwere. Mapia constitution me ma Pierre Mengwen beach ubino. Uno ngom me Uganda ka wen ngom pa Uganda government. Kwa ini miro eka kwa beach money ipatero kan ipenyi Uganda Land Commission. Ento constitution me 95 ubino wache ngom belongs to the people. No engage. Ni ngom enen war beru ni ngom padano. Ampaluta there. Ento gori kulu bua gin pagamente. Pien menu lonyo palwa. Badan bo ding chel seto. Chet la roga kay ni te ko goto wen. Kona je pagamente ni ba. Got kuchi. Chet ki der gacha. Kiton goto kuchi. Kamel galle alea. Chi ngom is an issue. Mabe kelewa lora yela ento gamente ti very strong in it. Chatune mel dujo tem mecharo. Ir pero chato ngom. Idong mo ki kama ke yire dong ken. Tim mechar ma tim. Mo kay na do charo dong ka ba ke be yire ye ke. Mo go be ka yire no pe. You know? Si dano ki nyuare ma pat tu bilowani. Dano ki nyuare ma pat. Ngom may botwa kan no ti ngom malaja ta. Mano gwaka chuli kitay gwaka kitay gimero. Kakare o foi mateka de dam gemni agike ma mero pini kwere la dit museo de Samuel ene ni mor kay neno akaba chuliti ye kumbeti gamete pa NRM madori ka tele lobu Uganda pe maka piara mwene a chuliti gi ministers maroma bitiel makaya ni mor loka chan nyoko birway mor konya ministers ni eno ne kare gi chimge pegi konya chuli pa ngi ngoma ine neno kon moti ma ministers ne eno ne mono ko konyo Pien tuak Uganda mo kena minister pere ye. Gain in Marote watching. Any be what can gain ne? Yes. Ministers are bitchy. Minister, cabinet meeting. That's how you govern the country. Eh? You govern the country. Cabinet maybe paying. They sit about twice or thrice a week. Governance. Museveni report to Uganda. Cabinet mamege. Inero. Si darben pete logone minister dong ubetka poko chene kidano. Melwe yo makokonye pe. Minister pete logone ka minister ti kuja nyo ana yer ngarma na chere parliament chiro beta poko chene kidano. Regulation. Ento member me parliament mi ngo tam ni fufu. Non kid yo me non chente. Fu mukene me achara. But don't expect me a member of parliament me kwanchene ki taje. That is not good. You become a dependent. Peti you. Ti teach mamegi. Kakare foi matek la winda dio ye na yap line chim akay tigila pen unyoy tigitam ilok ma anymore watini ning
iwinyu kita senior citizen la dit Samuel Udunyo waje kwere iwinyu kita pastor Obina Otero kwere kidong bene iwinyu kita mego tabans katarin obergi kuma dit menwa kone line chimti tuoro ina majero abiro jero abichela dega jero aboro kadong line Airtel ina majero abiro picha ngwen adega chela boro abiro angwen watiki na machima peke goyo ente chwalo kwa na chigu michim mero SMS line ina majero abiro abora ngwen ario abiro bidi abiro ario ameta fo megina magiti studio magitika streaming live amero fo madeke mateka da mero ko malu TV NTA yekan ameta fo mateka da ya mero kingang promotion Fresi Boyti yeka eniki dong bena fo atami be TV meno mateka da kida mero fo mera TK we ka check ngat manuti line radio patches alone fo mateka tie ni ka be go ye chim ki dong tam migi kakare Well, for mateka da wachi protecting the game kui pala dir lo bodong loko tumo erpa MPs mo kenene lo tela mapinge gibi perfect gibi ta mero ngoma mbeke hello radio patches amore ba o foi mi achewa ni mateka da eyo angani okelo lo sing song ge goma ni chele tiwe China ja lo sing song mi tamma migi kakare foi mateko kero la sing song ya mero foi kupe kweto ge goma chawa ne foot en pera teka begamo chim maduong pien wa mero win ke bori ya machalo wachi munu gamente papat NRM ineno gutimu ngo kake wachi munu protecting the gain ya ti gain ma wan watu winyu kita la dit Samuel Udunyo kwano kwere winyu kitma la dit pastor Obina kachil gi mego Taliban Katarin mego taban tatarin obergi kar menwa ko ne kwetwa hello for ya Julie man yub mi man chawo ma pera teke we ka win ke bore for boto pala bektie kakare well foi mateka da wachi mono gen mautime gamente ni eni ogwako
kuj maber da meno gen magamento timo malutino matino pengeyo ya kapeke wachige radio patches alone amore mateka tie man Lawrence Afoy mateka koro Lawrence ya beti gum madit na miyo tam mamige watika neno log me protecting the gain ineno tinining kakar ene daktiga balo kuj yo manining kakare ufoyo well ofoyo gitung bore gimoma gitiga protecting pare la diro dun Samuel ya ofoyo mate kadong bene dar makiluone okelo ko ngago wachi mon palaring ofoyo mate jo mauti kwet ge studio kenyo ameta fo la diro dun Samuel me ben radio patches ener matini ofoyo bene pastor obina kachiel gi mego Catherine wachi ni mono minority of Ugandans are protecting their gain but majority are losing it day and night anoyo minority of Ugandans are protecting the gain, but majority are losing the gain day and night. Yamero okelo kiyo ngako fo mateka dida. Akadong bene eno wachini mono la penya chair board pastor ubina ya log me operation well creation. Well creation mono tie problem creation kete well creation. Pian manaka gamento ya biele kwede peti kit well mo ke kan manen e kuma nywele melo Uganda. Ofoi matek radio patches alone ofoi tie ofoi ti lokangane Jovan ofoi tam mamigi kakare ofoi mateka dida Jovan wachi mon wiu willo ka kerika betik lo ka kwan getika kerne kin protecting the gain ya ton merito ke chere ko kerenge hello radio patches ofoi ba sama more kakare ofo
kakare foi matek adada la penye ne tiga chair board la dir Samuel Uduny adano makiluone mono okelo ki yagago wachi mono palaring a foi matek adada la penye ma tiga miyone bor Uduny gamente pa NRM poti mo ge mo makulo ilo kum yorkum tiga iningini udi yeri mo chero wa od yara naka ake yubu gi wai kar po bore wonong tiju renovating roja nyoloko wang ot katino ker tu achamo dwako tu achudi maja man ngoma en tiga wachne radio patches hello la go chimi donyo man radio patches yo mm mm kakare mm kakare foi matek adada meno Lawrence Gikoro ya yom nilo diru nete choji ye kan matek adada ya wega nen ngeto kene radio patches hello Gang tij mapat weng man bebe an tiga nego cho ma pegi tiga konyo mon gi ni ku duk chien ku bet ka achiel ku wek tim me gero bura ipajo mero cham ki cham menono an woni cham menono pien en a chielo ka moni ka mero ki dugu mero cham menono man eni bebe amir no kum women empowerment tie wor mod gamente tiga timo man ento kita ki wacho kiri ni daro tima duong Uganda in dong pera wacho no iwinjo timier no ngo chuot ka dong put pere wadony wuni groups kum kare groups ma giloni self help groups chup tima pat maka ini donyi ye kere bere bole ali bari ideno ichako wore mede kere nyim Mr. Ring amiro gam no chigi kuman kakare foi matek adada mame amiro wacho beni wakwero gero dok chien kikwero politics marach po be konyo wa lokum well creation obedo lok me nyayo lonyo ki tich matek ma ina ye tiu mamiro ana wachi wiye tikoman kakare foi dugu chien bori waneno ketone watwe kwede edit Samuel Uduny achimo kata mapol wega doktal bori wabedo ki kar me dok atira ne lok padano amago bedo ki guma tit me kata kwede mokene go wajo bene tele ma otime tin joma mier ke chwal gi karwata gi la dir lobo i sideline ngeno ki chwal jomo por primary pa NRM eno ni pa nge ngoma ko wabedo ne matut to twale ye eno ke wayo miero yob lok oto ajoli an no party category mamiero ochiel bala dit kwano jomantie i Paris ki ki division ene no ke kwano gi nino duju etikin nino mo ma peke kok kasi nena dit logo ubino no koko bedo ma pol si dano mege kit gi pat nyun lutera bere kit gi pat eto meno pegin ma NRM tiga mieto ne ni obedi NRM tiga mieto bedo me logo lugo chim mo gukwero lok mogo ma ana wajo
ma kwak ki wok don lobo nyo lo ja lo mero lu kit mangara chele dong neno kwere tua pien ka ini kwer jime o mela jwach ta chi chao kere bene I failing menano jime mamiero obet borri mabe dong one ki NRM wadong ki neno manok weke bol kui wachiru wa bol kui ki party NRM yalo mema me NR gumede kiloi Uganda plan ti duong lobo mongo ma ineno don uti bene mot well o level mamalo kamero ti wan fulo bi mede ki teach joma be bedo ko gibi mede ki teach me dongo lobo dong kit manana na wajo protecting the gain ma one national registered women watiga lokone biere tek fa ni wo gwogo wuru jemi upo mo kapiera biere bo ngwen makiriema min down chero government offices ke ya holo wen ma files ki bolo gi wakata schools machalo Samuel Becker ke ya ho kitana neo ke ya ho kom policy kom malo tero ber kwere ot kwan ya tero chi in jem pagamente meno jemini wa gwogo wuro kwe jemini ne ududu weng chi an particular ma Paul ento atiki awagama dit ni NRM uti ma dit kiwan kakany Kakare. foyo Foi mate kare da pastor biena we ga bien bori la pen mo kanetie ya may romo do ye we ko nen kitano wadolo kwere. mi achiel mer woye uno ero ba muchwe polo kilogo walo kristai woye kuman uchako telo ki chol piny ma lobo nyopa ata wa polo chol piny ti ye donyo mope ye ba chako poko nam poko polo ki kom lobo poko nam ki kom chere kelo lonyi wi chere kelo lonyi wi nam kelo lonyi wi chere kado kero dano ni do gwak lonyo ni en ruba en dano ma dong kero ni gwak dong lonyo ni en ye do chako kitim bal pego lobo chiek awinyo joma pol gu kok be ni kanom president Museveni yero ba mi Uganda uno kelo lok yub maber ento joma balu chiek tor chiek ki piny chigi kelo gina kelo ni corruption nyo kuo ki gopa tie ujowa kuo ki gopa pa chaka ki gamente we gang we tino dan kwalo pi kumbere ni dan tem nyimo ki po Neno kitwa mo pe na dano le diro dunji we kit dano nyik pe kiet pa dano choko kwele tawang kuo goba mek poke mero Bible warga pa pol bot jo Galatia chura bich
chaka ti ampar bi chel waje en kiti ni dano en ke we dan kiro beru ku menu kira yumo twin dano ti bal ki bor ba ti President Museveni beno donyo ka lo Uganda ma piny ikien me lo lobo no choli chuch jemi no nyo pata lonyo be no ma di peke ne winyi no lo ka kuop be oywe ke no gi akwala be pe elim ka dong tie ana kwano accounting kit me professional me ka kwano ala kwan me ra kwano accountancy ikwano me degree ya account ke wachi ni accountant pe ber lukuo ento chiene ye pat chiene dok ti kome ka chi umak wangu dong chi no pe kwara chiene ma beri ching dano wangu dong ching dano America wechi wum loka da wun lu winri diu ni duk tich ipati me NRM weng ma anati ye bere ni chul mo pe ye ma chala mchara chiene mo ma ke miu ki dano pe anti dan ma din ma daba ana yela luko director me information and public relations Uganda ka kan ran pa cham mchara lawen be pa cham NRM kelu diere matek mada ujowa kwat ena chwe ene ka yin pe por fur porni ka pe ng'eyo gwaka kido ka pe ng'eyo gwako chami wek po bale chama no che yin pe bi karo gimo der chamo manyuti ni peko pa joma tiga kok tutwali gin no po timo gimo gerek luoni investment peko karo gimo gi kanya peko gwako gimo maguno nyuk luoni saving peko gwako gimo maguno peko nyayo gimo magiti kere ye tiga kilgi peko ento ya gikene mirwa ye long no yue kakany mada pala ring wa kiri chawa peka ni iniem bichel jim malik mada temia ur ka kujuno pere uno geno teme ni andwa bichel medwa ma pari oni ngata ur pe pian ka mogo ke chelo dar ke mudugo go reyo million madwa tai par da ka cha Manyuti guro. bidi ka cha Manyuti kutie wek dano wuro. Uweko daro wur ner gineni dong dit mada agu goya agu ni ano ni matak mada agu go goya agu anba ng'eyo eni otime marach kilwani isolated cases monje madak tur dara tura Pastor pien Guna. kuju no dong tie Kono wacharo ka dolo na kere ko wa yub mabe agu go agu kete. agu ke wani agu guber ka goyo jomugo mati agu be Iti kelo loke chalo wa imoro ma la kwate ka preaching or lega. Ike wa chelo la kwate ka wa kar ma dong yono munyo ready. Chila mer wa la kwat. Yona yo munyo ready ke dine ning. Chila kwaro gawo ni mon munjo te me. Iber ideti wachu de. Mor gojo te me. Wan pinywa chwe ni pingo dano mogo yer me beragu giluonge ni gien lugeto chino giti keragu dante yele menung gino mero konji ki kwa yine mere kwal mala wuri do no dak be beri ye gamenta ene ni long maraj meda ma wan po wa chwa kulo dano chak lupu chik dano chak ng'eyo kit me chiro cham gunge kit me diyo chwingi gunge kit bitimo jemi mabe ma dano foyo wek bobed ki gen menungu kuch ya nyim pol choy war gane bot jo loroma chura bich en choy kumna Manyuti gen mo te me ni no dwa bechele eno ni pekitu ma chalo wa NRM. eni pe chek pa NRM ne NRM bera go dan mo me jo mo magwa buru ba pa NRM chigu go dan nyu ka gien lu NRM bere sino go tor chek pa pate pen pate wani pate me kuch pate me dan dogo pate me ke la pate me ke lu lonyo pe pate me go dan loka me agiki tieni NRM pigin makilwoni due diligence
ko tijgi maber pien ba iramu yele be mi kelo kuj waneno ka iso Sudan ramu yele be mi kelo kuj pe mi te kelo ne waneno Congo DR Congo iramu yele mi kelo kuj pe mi te kelo waneno gino time Venezuela waneno gino time tika time Ukraine lo pa muni gite ga lweny ni ana achiel dano lumony to alibario buto kumeno ni ana gini pi maka ngwen makaro nuchu eto ka e Uganda kanyo udo bedo me wuru pati aweke go darba eto nyuru ni kuj mon no dong tieni dan dok futi goye wete niene chi dar wengu ye ni ki bol kwi ki Museveni eto lo tiano bula ye dong ne lo tiano bule wek gu chian mala pen Museveni be tiche peramu nen ni be ka joma konye ki tich pao no gu ti maber eto gwala chiel be gere bale wang pi an bena yeni jo mungu tim gi rejo we polo be jo tim gi rejo berutie eto po geo be polo berutie chi yat me ban ti achele ke enye timu kija ki nguot yen me timu bali nguri ini kwali chieme chi lwa ko kom NRM nguri yin mage timu bali kumini tim kija awa bolo kwi ki Museveni bolo kwi ki joma timu bandera mi cher ka konyo ko Museveni ki tich wa neno ni dobo wani chunglo malone kene gwaka kene don ti iye ripe ki lubu mukene ti iye kujben ti iye laka beri iye mapol dano duju lanyo ni anoro kakare afoy mateka da pasta bima la windi dio weko beti gum matit metwene mego dakika chiel gwake lokemi agite about jumatiga winyu radio patches ka wadolo kwere apoya tukwan mami akare amero wajo kiro gwinyi radio kikwan dusuni obul kwi kila diet yuwer ke gota Museveni yen en kulu de bedok bot wa ilobo wa me bedo president mamewa wa kweru timme gero ki dok tiene yo marach amero wajo beni tani ki lok ko budu ma bejo ma tie ma connected bulu Kampala Kibum ani mule tie wero budu man ma tie ni tika bedo ma charo guri me dongo lobo ma tie ni konyo wa lok ma chato wil ki jimi mukene ma tie ka time amero wajo beni peho ma tie NRM ma watu chakke bale ki pinyi wan jo ma wati piny wa winyu ka wang'iri wati ka bale NRM wan jo ma ken wati NRM be wang'iri ni ma ti ka time ka ng'i ti ng'ot ti ka time ai kero in do ti la dit money ma di ti NRM wi do dit kiri do raj we ko bale nyingwa wan jo ma NRM uno pe wati kumero amiro mede ki wajo ni corruption wanero machalo Charles matie corruption madong tie ni miyo walwen pira Miriam gi ento pe wa bala yen lum ot achiel ka do lui e miyo bal ot weng amiro lok kabulu magi pe kitich miyo ki julgi no skills mo pat mandong bill bot gamente no skills mo pat ki lock mindset change mamegi ki we are giving particular embracing agriculture, ICT, entrepreneurship, keep taking advantage of government programs. We are doing look on me like a marrow, on look mato, Martin Matek, my aunt via logo kin gang. Away looking a while, my gino year, and you are calling in one baby or baby ma, men are coin to tin on my kuman or julgi, Yanko, well, Gioni, Normando Aki Pado, Normando Aki Quene. Muken be pe aki paju muken no aki kin gang rutin wa moko bale ni poi no ni megi be no bale amir kwa ni kare me poyo dano me gulu ya churi wa duju wa chunka chiel wa kwa gwok gain ma wan wa no ki gedo anyim pilobo wa ana poyo kakara foy mateka da lo inda dio wa o ya gikene ini yana matin eni wa beru ka nywa ko lok mapera teka da wa beru ka lok protecting the gain ngo mapati NRM o beru ke kare metimone pe moke maromo piera ngwen winyu kita lega paladit Samuel Odun kito waju kere wachi mono petigi mo marat lo do helwen a churu te mege tek me gwako the gain jim mabeje magamente no temo pastor obiema bene ke tungchel
logo en loga chel no wajani mono umier ke guak de gain maj ma wati kwere jem ma wati kwere ma pejo pi kombete en way ke rombe gi jem ken ma pol ma bejo mego o ta o tie ni mono ke mete ke ilu ker pa mege enu ni wen tie protecting the gain ala winde dio amete mono fo ma te ada penir matin o weko chunga kan ento ameta fo le warma wa beru ka titkwet gi ye kan aluo tv ada dir tekwo fo e ma te ada mi beru kwetwa studio mi radio patches ameta fo kingang promotion fresh boy fo e beru nywa kone kwetwa ini yana matine amera fo ko malo tv ya general madeke kidong bana fo tami be tv la dit Wilfred Akai fo e beru kwetwa ini yana matin kidong panelist mamega la dit Samuel Odunya fo e mi chowa ni radio patches fo e ma mego Catherine Matere kidong bana la dit pastor bina en fura chakane wa be beru ka nywa kone ketu jui la dit Samuel jui dong kong wa beru ka en lokte ka en gang mera choka la war ne tekere te ko jui kwa ni mon kan kin gang kan bye bye la window di vota be wa ma ka dire Amen.